إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن السبيه والمثيل والند والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الجهالة وبصر به من الضلالة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما اتصلت عين بنظر ووأت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قسوة القلب ويقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala, juulen e nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haray neɗɗo fof ɓuri andude hoore muɗum. hay gooto ala anduɗoma ɓuri hoore ma. sabu noon kala waaliɗo awli haray wonki makko kin e hoore makko hino sownodirde ka ngawlu makko. ko ɗum woni neɗɗo fof kañum andi hoore mum. balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira. neɗɗo fof hino andi hoore mum. wallahi hayso o feññini ko moƴƴo, hayso o addi nganto, ko hunde kaari waɗi simi waɗi hunde kaari ma, ko hunde kaari waɗi simi wayni, an hiɗa andi hoore ma. jomirawo subhanahu wa ta'ala kadi hino anduma. haray musidɓe julɓe tedduɓe, joni noon si woni neɗɗon himo andi hoore makko, fiyo o waalo o ɗaano teral gotal no e makko, ko ngal komandi tere ɗen fof, si ngal moƴƴi haray o fof o moƴƴi, si ngal boni haray o fof o boni. nela sallah sallam ɓe maaki ɗum noon ko ɓernde nden. e hadis mo Nu'man bunul Bashir filli, hadis fottaɗo e sellugol muɗum. maakino e nder ɓandu neɗɗo teral, si ngal moƴƴi haray neɗɗo on moƴƴi, si ngal boni haray neɗɗo on o boni. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗulle ko ɓernde nden. nde ɗo ɓernde tawi gite an ɗen ɗo hiɗo renɗe, hiɗo reni honto mon darde, min kam miɗo reni o. juuɗe an ɗen si mi naɓiɗe hiɗo reni honto mi naɓiɗe, min kam miɗo reni honto naɓuno. kono yaahi ɓernde nden ko antu reni nde, ko antu andi honto nde fokkiti, ko antu andi honɗo nde miiji. ko ɗum waɗi si tawi wano naafiqiyagal no hulɓini moƴƴa ko fi honɗum, ko hindeɗa yewtida e on tigi himo wowlude goɗɗum hara na ɗum o miiji. masalan ko miijaniɗoma bone, komo wiyete al munafiq, hara himo miijanima bone kono himo hollirde himo faalanama ko moƴƴi. ɗum ko honɗum holliri wonde ko golle ɓernde nden. kanelaɗo maki ɗon si moƴƴi haray moƴƴi, ko ɗon woni moƴƴirali mo. ko ɗum waɗi wallahi nelaɗon alayhi salatu wassalam hiɓe hulno fota bone fi ɓernde maɓɓe nden ta bonu. sahaba ɓen hiɓe hulno moƴƴa fi ɓerɗe maɓɓe ɗen hita bonu. nelaɗo maka eno sowno o: allahumma, ko an Allah, ya muqallibal qulub, ko ayyo yiltidira e ɗo ɓernde, waɗande moƴƴere, waɗande bonde. thabbit qalbi ala ta'atik, Allah tabintin ɓernde anden ka ɗoftagol ma. on faami nokku ko ya musarrifal qulub,
Allah ko ayo yiilayɗo ɓernde moƴƴinande Allah moƴƴin ɓernde ande torki Allah moƴƴin ɓernde men ɗum ɗo ko nelaɗo dotono ɗum wiyaɗo no ɓuri moƴƴude sikke o ala hino ɓuri peewal hino ɓuri nunɗal tawi himo huli ha o addayno o du'aɗo sowno ha kañum nelaɗo on alayhi salatu wassalam kadi e du'aji maɓɓe kadi ɓurɗi e mawnude ɗiɓe du'otono sowno ɓe maka allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah mi torikema dandan heɓugol ɓernde yornde tawa nde hulata Allah en andi musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗo won télécommande on sa moƴƴinanama ɗo télé o mara bouton few ɓe wi ko télécommande tun o mari si télécommande on ka faala o nawrta télé ko ngi janɗi wono kanko ɓeydinta ngi volume uyti nangi ay kangi tun ngi jooɗi to goɗɗo no jooɗi gano commande ngi ɓeyda volume on uyta ɗanni nangi waɗa fof machine hum simple an kadi ko noon ɓernde nde woniri e ma kayre commandi ngandi kayre commandi fop no anda noon ko ngandi woni central on fokkitande piƴi kono yiltu yalton ko ɓernde nde yaahi ko nden si ɓernde ma nde wallahi a ndaari a tawi nde moƴƴi andu alhamdulillah sa a ndaari a tawi ɗa jogii ɓernde bonde haray hulo wallahi hulo ɗum no won ɗo wonɗo e meɗen siɗa faala noon hara a juula ñande o hara ka kaaba juuloyta sa faala a hooray tenen jeɗen fop hoora alkamisaje ɗen fop si tawi ɓernde ma nden ko bonde hara a heɓi albala wallahi wa rabbil kaaba joni noon ko honno andirta ɓernde ma nden ko bonde kayfa ya'rifu l insan anna qalbahu qasiya kayfa ya'rifu l insan anna qalbahu qasiya sahal ko honno neɗɗo andirta ɓernde makko nden boni ndaare ɗo musidɓe julɓe tedduɓe sa ndaari saha baɓɓen taw ɓe arayno ka nelaɗo ɓenna a nelaɗo min ndelan heɓi ko annimi ko honno par ce que kuntu uksiru sala miɗo hewno ɗuɗɗingol julde joni mi wedditike wa kuntu uksiru sadaka miɗo hewno wadde sadaka joni taghafaltu anha mi wedditike e muɗum wa kuntu usalli fi saffi l awwal kaka saffewol aranol mi juulayno ka juulirde wal an taghafaltu anha joni mi wedditike e muɗum on faami wa kuntu uhibbu fulanan hari miɗo yiɗuno kaari wal an abghatuhu wala arifu sabab joni mi yiɗamo mi runko ande kadi pourquoi ya akhi ka alhaali ma on hewti ɗo o dartore ma ɗum noon no tuggi e men buyi e men ɗo hari hanki miɗo yahayno bayanaji ɗin bilal samedi mi wopata joni bon mi yejjita e pi ɓe gurden no ɗuuɗi e tout ça ya akhi wattu hila e ɓernde ma nde wallahi wattu hila puisque ko wiyete ɗoftare kon e diina ko ya avance e mum hina yo rekil diina ka rekili o haray albala o naati wallahi diina ka goɗɗo jippiti ka diina o haray o heɓi probléme ko ɗum waɗi ɗon ko qur'ana tigi ataki nden toɓɓere ɗo wona hadis dey rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allah yo men tori kema la tuzigh qulubana wata a oñu ɓerɗe amen ɗen wata a yorim ɓerɗe amen ɗen wata a uytu ɓerɗe amen ɗen liman ba'da iz hadaytana ɓawa a fewnimi yo allah dandumo ko ba yahude ha tawa ko okkitiraynoɗo o wonta guddo tawa ko juulaynoɗo safol yeeso o wonta ɓaawo ko horaynoɗo tenen e alkamisa o accita ɗum ko yahaynoɗo bayana o accita ɗum moƴƴereji kala ko waɗaynoɗa yaahi accita manana woɓɓe nena joni bon andi o moƴƴugol ha fayda mimmi tawi fayda yimɓe ɓen ɗo sa moƴƴi e maɓɓe titigi on kamɓe koɓe bonatun e ma min kadi mi change a joni so Allah jaaɓi e yiiday andu al alama yorgol ɓernde nanguima wallahi hayso ko a hombode par ce que yimɓe na an tagi ɓe yaahi ko Allah a wata kadi wondude yimɓe ɓen sa kala mo daariɗa jikku mum on huwondirtagoy surtout ngo zamanu ngu fewnuɗen ɗo an ko hoore ma darata fiya moƴƴu ñentina makuji nelaɗo ɗin alayhi salatu wassalam nelaɗo maki wattinu anfusakum in ahsana nnasu an tuhsinu wowine hoore mon si yimɓe ɓe moƴƴini onon kadi waɗon ko moƴƴi wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum si ɓe bonni pottito ɗon boneji maɓɓe ɗi ko ɗum ɗo woni ko yamiraɗa kono min ɓay kaari en vraiment joni no ɓe wayi noon comport kono mi yiiday andu al alama yorgol ɓernde naati e ma ko ɗum ɗo kala neɗɗo règle on tawnoɗo himo e moƴƴere
so foti ko shaytan ko kanko toon mijitade yo jippito yo rekil yo accirni waɗugol konko waɗayno ko moƴƴi wallahi hulo haray andu al alama yorugol ɓernde natiyema al alama on ari lutti noon joni nde yoray ka nde yorta kono ari joni noon ko honɗum noon validata on yorugol ɓernde par ce que a heeɓi signe ɗin maintenant il te reste validugol ko yornata nde kon mahindaren ko honde hon ɗum ɓe inni yorna e ɓernde goo on ko yornata ɓernde nde asbabu qasawati l qalb al awwal al ghaflatu an zicrillah wedditagol e jantagol inde allah subahana taala watta astahfirullah watta subhanallahi wolta alhamdulillah so buyi e men ɗo si subum hinni tun andu albala o waɗi wallahi si fawo masibo ko waɗi ka men si ɓe tiri téléphone winka facebook aɓe subhanallahi andu albala o waɗi tawi noon o ko ɗaɓɓiraɗo yo subum him bimɓe kikiɗe sabbihuhu bukratan wa asila subbum hinane allah bimɓe kikiɗe waskurullaha kathira jante inde allah ko heewi tawa woɓɓe a yirtaɓe ɗum goy yawti ɓe juulide 5 priére c'est fini andu al alama yorugol ɓernde nden ari validike e ma ka tawɗa yiɗa zicrullahi o ɗum ko go'o ɗimmum ɗum ko honɗum adamu rahma tawgol amara yurmede ya ahi sa tawi wallahi yurmede wi ka ɓernde ma ɗum ko 100% andu ɓernde ma nde yoori misal mum ihwani fillah wonande wotere nande ɗiɗi tummodirte ka juulirde ɗo ɓeyna goɗɗo no maayi kaari en no holliti en no heɓi fatunde hiwrodiren ana goɗɗo en hay son hittinta min mi yehi goy tawi noon ko wonki ibnu adama ye siko wonkima kinno ye yaa hon toon sa son hittinta en ɗuuɗi haalawi tarjama mi yehi awa yo nam yew ya ahi a fotta mu yees ton andu ɓernde ma nden ko yorunde ɓernde ma nden ko yorunde jaɓuɗa ɗum a jaɓa neɗɗo wi'ama wonki ibnu adama no iwi enen ɗo fof yalta o mayɗo arti yeeti en ko feƴƴata ton ko réel yawti ko jannguɗen kon ka defte en surroyi on tigi si neeɓi en aroyi en yirti en tawa yitatamo honto woni o yehi ka joom makko hiɗa fokkiti ton min miɗo fokkiti ton gayruna wa gayruna yadhabun woɓɓe goo e ko woɓɓe goo yahay et puis kadi neɓata saabu si goɗɗo heeɓi 50 ans haray machallah o yisi jiɗi nde warɗa ɗum fof ko ɓale a tawi fo rawnino yahay konto fewɗa fa ayna tadhabun bon joni noon tawa an a hulata allah hay habbagol hiwrodire fatunde ɓernde ma nde mara yurmede tayle neɗɗo ala ko yurmi hewti ya wonde e goɗɗo ha anda on ɗo maayi naɓa on jasa ngayka on mbitama wallahi ko yurmi feƴƴa ɗum ko yurmi feƴƴa ya wonde e goɗɗo ɓaɗen andimo kala surtout gorko ko honno woniri zalu kono naɓa ha ɓenna yehi kaari feƴƴi ɓen makko goɗɗo jombitimo ɗum sikoye gurna o goɗɗo suusi wolde ɗum ɓenna kadi ɓen makko ɓurɗo labbede on ko goɗɗo go jombitimo neɓali ko mayde waɗi ɗum yahi sina ɗum dande ma mema e leydi ɓeygu kaari dande ma nde mema e leydi few kono ɓawa maayi kon ɗum eyi mayde ko kañum won doole ɗe si ɗum noon waɗi ɓay waɗay e an waɗay e ma heɓu ɓernde yurmetende hay sa anda on tigi hina noon fere mo anduɗa sa ndaari a tawi nde yurmede ɗo iwi e ma wallahi andu ɓernde ma yoori nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓay ko maɓɓe kon ibrahim ɓay feƴƴini ɓe fesi haaɗi ardi nayi sahabajo wiɓe ya rasulallah wa anta nelaɗo ko an haɗata min an kadi a wulliray ni ɓe maki inna al qalba la yahzun nane de shahidi indana ɓernde nden inde suni wal aynu la tadma yitere nden no wullude kono noon wala naqulu illa ma yurdi rabbuna min wowlata sina ko welata allah min fesata min linta min piyata min piitotako kono noon yurmende no ɗo awa heɓende yurmende hakkunde meɗen joni wano o masibo ko allah subahana taala neldi en ɗo guine sumugol ka essence carburant leydi fof mara nana woɓɓe goɓe allah jarribino darono wi'a yo allah ɗum ɗon fanɗo ya ahi no woodi ka hewtata julɗo e kefeero fof haray koyo teddine wallahi sa tawi ɗo goɗɗo no maya kefeero a dandimo mayde ma a yi'oto no suti tappugol ma a duñimo yo piito yo fiita ngal tappumo andu hiɗa waywa danduɗo wonki giɗin fof mayde par ce que ko allah andi on to wonki woni allah fewndo wiyata o teddini yimɓe ɓen ko foppo o teddini julɗo e kefeero fof no andi lootagol e waalagol e ñamugol e hortabal e laaɓugol wala gad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat ɗum ko qur'an ni yaahi min teddini ibnu adam
jonnon tawana fi on kefer wonde wolde ko fisiddo ma juldo mo anduda wi'e on no may tawa mara yurmen a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko hunde hulbini ndana no jeeya ko goddo andita bernde mun de yori hondum tawgol makko ko fussaaqibe tun o wondata suhbatul fawasiq as-suhbatul fasida sa ndara tawi groupe ma on fow joni ko wela ma wondugol ko delenkan tun ma boylibe tun a faami andu bernde ma nde yori dum ko haala ka sikki ala e mudum no jeeya e mudum hondum ko goddo andita kadi bernde makko nde yori no mi wiri non nane yiltitorgol baawgol ka diina no jeeya e mum hondum duudugol wadugol bakkat kasratul maasi duudugol bakkat haza yarinnu alqalb yorna e bernde ken jomirawo daali kalla barrana ala qulubihim hondum ma kanu yaksibun kornini bernde mabbe den ko be laati kon hebe huwa e bakkat hugol bakkatu a insinota ko nyiiba e mum bernde mande yora e ken kon nandirtande yori ko yurmende taw iwata ton fes hay nene goto ma hebata e gongol a faami ne nabi ha moko baawi bucci elan fiyo mi wullu a faami ma dum mi anda ko no joni mi wullata few tenon ne laadno maake allahumma inni a'udhu bika min ayni la tadma alla danda yitere nde mbojjata si yurmende wi kon non ti wullirta ay ko yurmende addata gondi sibe julbe wattane yila berde meden den hebbito den de bernde ma moƴƴa ko gerdugol non e mayre ko du wadi sinelaado ma kayno sibe yuti jihad e hadis wiado no loyi be nan yuti jihadi to sokirindi jihadi jandidi nangondire be na ko bernde nde si nde moƴƴi akhi anda moƴƴi si nde boni si yidi hara cionci maadi no buri sudais a janga qur'ana buri hombo de a juula buri hombo de andu haray ha joni alhalima o moƴƴali aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillah ala taqdirih wa husni ma sarrafa min umurih alhamdulillah bi husni sun'i shukran lahu ala ita'ihi wa man'i ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa min masawi amali astaghfiruh وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى أما بعد أيها الإخوة المؤمنون كما أثبتنا أن القلب لتصدع وأنه يرن وأنه يرجع بصاحبه إلى الوراء بقساوته فلذلك علاج نذكرها بحول الله تعالى نوير دني مسيبة جلبة تدو بندادو برنن دا يوراي ken hino wodi lekki mudum fannama on tigi mayali solution hara hino wodi no jeya e lekki mudum yiltitagol ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala gera forsa ha yida qur'an gera forsa ha hunjo berko Allah ne niddu yo hunjo wo gela forsa ha nyiba e zikrullah jantagol inde Allah ya akhi wata wonu bimbi hakikiɗe hara wowlali inde Allah ko ɗum tagirada hiɗa mari ko wiyete azkaru sabahi zikruji watteɗi bimbi wal masai e watteɗi kikiɗe fi honɗum fi yo Allah dande o danda ɓe gure ma wura e jam berko gurnan huraɓɓiɗi ko kamaya e jam kono woɓɓe sa yi tum ɓe sowditike goɗɗum andu albalaw nangiɓe wallahi buyɗo ka yiɗa wi o Allah subhanallah alhamdulillah ma astaghfirullah andu albalaw nangiɓe wimi fannama ɓe ɗeɗɗaka ɓe zikirta few tawi noon ko ya toro firraha'i ka henti ɗon fisa nangama ka niɓɓiti ɗon ko ɗum nelaɗo maki donc harayno jeeya e ko dandata on tigi ko yorgol ɓernde nden ñawna nde zikrullah haray no jeeya e mum honɗum naqsu hubbi duniya uytugol yiɗugol aduna goɗɗo ta yiɗu aduna ha feƴƴiti wallahi jelo julaɓe marnoɓe jawle nante maayi acci étage ji acci terenji acci piiji fof kam taraku min jannatin wa uyun wa maqam jeluɓe acci paseroje e jawle ko limotako e rewɓe labaɓe e ɓiɓɓe si haaju Allah yani on tigi o yaha few odi hayɓe ɗo ende ñawdegol ara erpo ɗo yaha partout kono si hewti yaahi la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun wawata ɓeydagol hay ñallal uytutako kadi donc no jeeya e muɗum honɗum haray
jangugol qur'an on régulière ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub e jantagol inde allah no jeeya mum honɗum toragol allah subhanahu wa ta'ala yankino e makko yo allah dande yorugol ɓernde wano nelaɗo tororayno noon no jeeya muɗum honɗum juuragol qabruji ɗin on faami kono buya men kadi machallah si naɓi goɗɗo wattinoyi e vers ɗo ɓayenen ko ɗo hoɗɗen ko fiiɗowol ten tippitirta ton adna sina ñande goɗɗo maayi kadi ɓe yata ton wonde ya ahi hiɗa duwa yahude rewa ton joni an kadi ɓe anduɗa no surra ton ɓa fo no numéro ta anda ko numéro kaari on ni ode ko minen jindidayno ko minen waddayno alhaali fo hande himo ɗo enen min kadi miɗo saati argol ɗo si mi aral ɗo mi watte e keesowal mi naɓe nokku o kadi ka ɓurɗo niɓɓitude ɗum ko waaju noon wallahi ɗum ko waaju on faami hino jeeya e muɗum honɗum musahabatu salihin wondugal e yimɓe moƴƴuɓe ɓe ɗum kadi wurnita e ɓernde sa wondi ɗo e goɗɗo tawi sono o e hay kanko waktu kala ka juulirde an kadi a hersa joni jokkama kono sa wondi e goɗɗo tawɗo kono allah woɗɗitorte tun o faandi ko ɗin ideji a faami si jooɗama kafel ha waktu on ɓadi kettoede bon accimi hammale gati mi siyaroya ɗo mahun ɗo har ko fi dogugol fiita juulu a faam ɓara mo hersita julɓe ɓe yahu juulgol accamo ɗon ya ka ɓuure woɗɗude an sa jokki on andu a tardi jokku juuloyayɓe ɓen ɓen noon jokkete wallahi donc no jeeya e muɗum honɗum memugol hoore aliyatima on faami e waɗugol sadaka waɗana miskino ɗiɗo piiji fof e ko wana ɗum ko piiji newinayi ɗi ɓernde no e hadis lowɗo ka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki innal qalba la tasda ɓernde kornayi kama yasda'ul hadid wano jandi kornirta ɓenni wama jila o ha ya rasulallah kono wonta lekki muɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki haray ko qira'atul qur'an jangugol qur'an wa zikrul mawti e anditugol mayde ko ɗiɗo haray woni ko wurnitata ɓernde nden awa haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓernde ibnu adama ko kañum komandi haray fi makko on fou wata goto e meɗen weddito ha ɓernde mum nden yoora saabu honɗum jomirawo wimo woni e ɗum ha o maayi himo mari woyndu ka jahannama wiyetendu waylu ndun noon woyndu wiyetendu waylu ibnu abbas maaki wosi sondu wiray ndu wiiri duuɓi wuluure hewto e tandanka waylu kan ko ley ton noon pete jahannama e bolle jahannama woni ko ton neɗɗo mo ɓernde mum yoori maayi e mum tubali ko ton o ukkoyte aren e qur'an jomirawo daali fa waylul lil qasiyati qulubuhum min zicrillah bone ndu woyndu wiyete ndu waylu wodani ɓemɓe ɓernde mum yoori ga jantagol inde allah ulaika fi dalalin mubin ɓeɗo woni e majjere si goɗɗo majji ha ɓernde mum yoori tawi ko waylu o sakkitorta haray on ɗon perdi azanallah haray ka daragol no e hadis mo aba hurayra filli nanen fata wondema inna allaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum o hadis ɗo tun no yoni waaji allah darata mbadi mondi o darata ɓalli monɗi fiisiɗa laba ɗum ko haajuma fiisiɗa ɓorni ɗum ko haajuma allah e nder programme ma on fap tere maɗen fof kon ɗum o darata ko qulubikum ɓerɗe monɗe wa a'malikum e ko golluɗon kon ko ɗum ɗo allah darata ɓernde nden e ko nde golli kon ɗum noon yo allah subahana taala okku en ɓerɗe moƴƴe yurmeteɗe haray inchallah aɗo en darnude khutba on haray ɗon andi o musiba ko allah neldi en ka meɗen lagine haray en fof hiɗen tawti ɓe ndin muse ndi ɗon kala marɗo ɓernde yurmetede ɗum ala wigol ko keerol wana mo bas guine ma hot guine ma guine forestiére ma fof ma moyen guine foppo hino muusa muse ndi wotiri par ce que ala mo mara siɗɗo hoɗɗo saare haysi hina ɗum kadi guine en fof ko hunde wotere ko en ɓandu woturu si wi'ama guine en haray mo o mofti en fap donc haray ko watton kon hino muusi en hino yurmi en hiɗen tori allah hita sifa mum waɗi to law donc haray yo allah subahana taala newnu gouvernement o wawa dartade wawa heɓugol ka karbira wawete marede leydi ndin hoyanandi wonɓe toon ɓen hetto tawi ndaari fiyenen ɗon hayfani en wallahi woɓɓe no naɓude toon albala o molnaɗo calcule ibnu adama yo ɗaano fina tawa curkino ga curkino fof nokkel ɗin fof o fokkita ka o fokkitiri o ta fofangon kupa o maya ɗon calculise ko e ma an ɗum hawri
mas ko nene goto ma mas ko biro ma mas ko bemma ma wayra hiɗa waali si wi pansay suudu pilafon on yowto ñoƴƴa ɗon fayda wonta gabru ma to ha wona e balɗe si sortoɗa ɗo ko ɗum ɗo feƴƴi ton yimɓe sappo ko fayi maayi e marnoɓe cuuɗi ndu yirba tawa hande kadi hay hunde lutta janngo ɓe yalta jungo meho wino no mari teren kalum no marɗum e ɗum tawa wini ta joni koye o naɓe ka pale marɗo o addanamo ɗon fi sabillah calcule on ɗo fo siko e ma an kat ɗum hawre ɗum no feƴƴi leƴƴi no feƴƴi rasisiyagal no feƴƴi ɗum hay ko kefero donc o yiidu yon Sénégal waɗani en aide sarlon waɗi e pays takkol Côte d'Ivoire en fof mo kala ɗum no feƴƴi wigol ko hakkunde o e o si hewti nokku goo haray en fof ko en hawtitu nangen ko nangi en kon on faami ko ɗum haray il faut enterrer les problèmes internes pour faire face aux problèmes externes ko ɗum woni ga e daw ko woni hakkunde men kon koye maru fiye nangodir e ko nangi en kon awa haray mawɓe meɗen buy hino hewti ɗo makko baɓe tedduɓe y compris l'ambassade on fiyen hiwrodir ɓeydanen ton du'a no oustaz Mamma Sali holliri ni e yeesoɓen ka juulirde mo kala no tora bemmugagol 5 minutes mawɓeɓen ɓe ƴetta e konngol ɓe jonnita gooto e mawɓe meɗen ɓen wooda ko yewti ko raɓɓiɗi surtout mawɓe hoɓɓe ɓen ko du'a on hikketenno en ala tongude jama on ko jour ouvrable ɗum noon hiɗen toro Allah subhanahu wa taala e kadi haray hiɗen mari kadi bandirawo men hino feƴƴini Irlande wonnoɗo ɗo momin seediti moƴƴugol muɗum himo huwodirno min e ɓeygu gam fota e ɓeygu koto lamarana salli donc ɗo o wonno ko jombede makko ittimo ɗo naɓirimo Irlande o heɓoyi ton ɓiɓɓe buymo wonde modi makko ko suka mo bantingel kadi haray wonno ko jombimo haray hiwrodiral fatunde nde waɗay ka julirde ɗo ka gueeƴe kono haray ɓawo ɗum fo en hawtodiray ka hiwrodiral ɗo e ɓe fataniɓe en lagini e dendagal fatiɓe fap tawɓe kadi na e on masibo ɗon faati fo waɗanin du'a nde wotere inchallah أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة